Opojan miris najpopularnijeg napitka na svijetu i kofein koji sadrži najbolji su način da započnemo dan. Ili možda ipak nisu. Ustajanje iz kreveta, teturanje do kuhinje, pristavljanje kafe, kupatilo i spijanje prvog gutljaja kafe i tek onda, u stvari mnogi od nas počnu da se bude. Ovaj napitak s razlogom je jedan od najpopularnijih na svijetu, ali treba znati vrijeme i mjeru kako bi djelovao u našu korist. Zašto rano ispijanje kafe loše utječe na žene? Studija objavljena u digitalnom izdanju biblioteke Američkog medicinskog nacionalnog instituta pokazala je da kafa na prazan želudac, posebno kod žena, loše djeluje na cjelokupno zdravlje. Zbog prirodnog biološkog ritma, nivo kortizola u tijelu najviše je ujutro kada se budimo i najniži uveče kada idemo da spavamo. Ispijanje kafe rano ujutro kada je nivo kortizola najviši remeti hormone u organizmu i narušava cirkadijski ritam. Kortizol loše djeluje na ovulaciju, hormonalni balans i kilograme, objašnjava za portal PureWow nutricionista i ljekar Karlin Rosenblum. Konzumiranje kofeina kada je nivo kortizola najviši podstiče pojačano lučenje kortizola. Iako za sad nije objašnjeno zbog čega se ovo događa, vjerujemo da ima veze utjecaj kafe na određene vitamine i minerale u tijelu, zaključuje dr. Rosenblum i upozorava: kortizol je kao i svi ostali hormoni nužan za funkcionisanje organizma, ali problem nastaje kada smo neprestano pod stresom i kada ga tijelo stalno luči. Ovo može da dovede do povećanog nivoa šećera u krvi i do inzulinske rezistencije. Osim što će postaći dodatno lučenje kortizola, kafa na prazan želudac može da uzrokuje probavne probleme i poveća nivo želudačne kiseline. Ako imate problema sa želucem, dobro je znati da je hladna kafa za 70% manje kisela od tople. Međutim, kada popiti prvu jutarnju kafu? Ako ustajete oko 7 sati ujutro, najbolje je popiti prvu kafu između 9:30 i podne, kada je nivo kortizola prirodno nizak. Naravno, važno je prije toga jesti. S obzirom na kiselost kafe, dobro je dočkovati namirnice bogate kalcijumom poput badema, jogurta ili čija sjemenki koje neutrališu kiselost, savjetuje Rosenblum. Ako pijete kafu u ovo vrijeme, dobit ćete potrebni podsticaj i energiju.